요 어디까지 작아시 El euskera es una lengua preindoeuropea que se habla principalmente en Euskal Herria. تعني مؤخرا أو منذ وقت قصير اللغة البشرية Baina herri bakoitzak bere euskalkia du. Ahaztien, en euskera de Arbizu. Significa hace poco. Hace poco. Hace poco. Ahaztien. أو منذ وقت قصير اللغة البشرية Ahaztien esan bezala. El euskera es una lengua preindoeuropea que se habla principalmente en Euskal Herria. El vasco tiene 3 dialectos principales. Ahaztien. Baina herri bakoitzak bere euskalkia du. Ahaztien. En euskera de Arbizu significa Yo, baina pixka, lentxo. 아스티에는 바스크어로 조금 전에라는 뜻입니다.